खुरुमजरी ISTV ngasi discuss sarwa miyang tabiriba mayam punang pu ahamada taramna oksiri ngasi akoina khananabagi damaka thamjari ba topic asi constitutional safeguard for Meetei hariba topic asini hariba topic asi khananabagi damakta hojik ISTV ge studio de lengsin biriba ngasi gi ikai kumnazar panelisting mayam da ahamana sak taksege matai thang tham lengsin biriba asi ikai kumnazari ba retired IAS yamung arkini maine yamung aham taramna oksiri aduga maya tham lengsin biriba asina Coordinating Committee, Sedutra Demand Committee, Manipuri Convener Oibiriba, Oza El Romesni, Oza Romesus Taram Opung Sari, Aduga I get Tangalang Biriba as Nikai Nazariba, Ikoi, Sedutra Demand Committee of Manipurgi, President Oibiriba, Dira Simnamni, Oza Diras Putaram Opung Sari. Nasi Akona Tamzariba, topic Sigi Ahan Basarusi, Oza Dirastegi, Hobuza Gilza. Akoigi, Hozik Ladiba Manipurgi, Pibam Sidashida, Meetei Singsi, Masigi the Mukta. Constitutional safeguard si yamna maru oye hena lobby bra lobby dagadi karam ba maram singna constitutional safeguard si tangai phadaba ama oire hena lobby ri bano amasung masibu phangana bo khona bada khwadigi phaba amasung khwadigi asumba khongthang si kari ne hen lobby akhoi di Cheru tribe demand committee de laksha banina akhoi na main issue oiriba Meetei si akhoi gi masa gi maramda mastai da refugee oina leibaga chok manana akhoi je sahi kya dagi hingro lai ngasi bharat ki leiriba competition akhoi dagi yamna thak hen raba population mayam ama mahita pikraba akhoi isa si racial minority singi marakta apikpa furupama oiriba Meetei si kanjanabagi damakta ahan bada khoi na khwai digi maru ena khanjari bisi akhoi gi ancestral land akhoi pai pun thambiram ba lamdam asi ngak na thamba masi mayam na yenarga chaba yadaba adugumba property mo ohen bai bisi akhoi gi ahan ba objective abani khwai digi na maru oibani maramdi basically akhoi na claim tawjari bisi akhoi indigenous people yellow mi habisni akhoi pun mana ningsang mi nagada badi yellow mi habasiga ancestral land habasga anisi setok nabi yadaba adugma poramani aduna yellow be singi ancestral land si dagi deprived torpumatamda displaced torpumatamda ni prithvi gi oina indigenous people gi damakta movement ama chaw na thole bese ada khoi si indigenous people ni habase bharat ke constitution da indigenous haba wahi si define tawde adigi scheduled tribe habase equally define tawde adubu Ngasai scheduled tribe habasi karino haina akhoi amuk ka hena focus tori yemu matam dadi masi thangai segna indigenous people habase scheduled tribe ke synonymous obata mamani toina me amna panaba 2011 ki Supreme Court ki judgment adu dasu maje synonymous ni adivasi haiba scheduled tribe haiba asi indigenous people de habasi yam phajana akhoi na madu ningsang mina bo wafam ni asidagi yengu ra kanda Bharat leiriba indigenous community punamak maruena Mongolian gi masa masu oiriba se ate Dravidian singa dusu Indo Aryan gi kangbu dasu lei sul tribe se adubu tangai fadana Mongolite singi akhoni yemu matam dadi masi oidabasi yausal laktrabani haba se baru da khoi Meetei khakta ngai horabani nahan ngarang da Assam gi community taruk ST onbagi Sangsang lau na masi oirgadaba almost lau thokadab da ngai da leba tanja si leirap ku matam si di akhoi katha ngai hogadore ana khoi jikar main to na ma mar se tinaba yaga ke hayo na yeng ku matam si da akhoi iram da masi kanna bu khana bada thai se sol tribe si oi da bi yadi hai na khoi ma sanghin jabani maram di constitution anywhere da atopa provision ama kholaite ngarang nahan aina taja khibda akhoi gi moropang sin lai so hiba kya ma discussion kya to bi khare even ISTV da the impact the newspaper the opinion me amma pig re ba ada masi atopa alternative leiba gumba yam haina yeba I am very definite constitution ki provision hai lagpa tamda ST haibasi natan atopa provision ama bhau leite magi land as reserve tawna bagi security ki khalhu matamda aduna masidai da sidagi hena khare hena mangjawna na akhoi mang thagada ba to provision haiba taragadi no na bill se maga ek onhan manatana haiba article amana
constitution article na provide to dinati hajariba aduna akhoi masi tangai phadana oidaba yadaba akhoi Meitei gi survival gi damakta tangai phadna sul tribe si oidaba yade have importance ane khoi na si struggle tokjara iba aduna kanagumana Meitei da miyam da akhoi gi chumnagi academic discussion oina pagtau toba are akhoi masen ji pai yanaba masi amda discouraging oiba khoi gi hojikti laibak thiba thodok ngakta ngaire mrande akhoi gi hingataba si phibam di yaure haire adi akhoi gi lam si nomo gi sum deplete tawre thengna hardi atopa inakara khonba atopa community singna sum occupy to salai bani sam na Meitei da akhoi gi kadom dano akhoi survive to do khanma tamda tangai phadna masim ta leire si loina khangna phawda yena daba yadi haidna khoi gi masi chumnagi nungai boy kari boy ari ai academic pursuit khara tawbadu miyam de express tawna badongna hari reality da lakpi da jana tawbase khoi gi jati asigi phurba sigi di yam laibak thibani adu masi pon maksi leibani na khoi thangai sana ngasi si chigumba akhoi marakta yanadaba miyam ama akhoi on phurupta yanadaba miyam asina sarkar asina any sarkar habata state government recommend tawgadabda thankha ali basisu masana ne haina ina logjai aduga bai ai lama sanduk saning mamna akhoi gi singi sinnaw singna akhoi da yade amma ma yade habsi atop topa marupang singna mase phongdo pi khreba aina khanjabadi moni yadaba se simply reservation hari job ki employment gi larik tambagi sugum reservation singa si khakta ne ba moni yadaba che atopadi ama bolite ba moni yadaba hidaita Meitei gi lam singa si reserve tau khidore sel tribe or the highway ama ta haide ba ngasi bawda kanam tan masi ge sta haidri ba adu simply reservation wafam dare khoi putoi je reservation gi wafam de khoi time and again han na khoi sangdok sa hre maddi masidi icham chamba akhoi constitutional provision masan lejari ba article 64 data state na have the government na adu reservation si mana pamba mongda semjaba yai se backwardness extremely backwardness very backward haibin singba Tamil Nadu daga lai bas yam kuiro pone ba makata na sani musul di oza biras matiam tanga lak sigyo za adu na si harloison jage ba adu masi matang je da reservation wafan jor di time ne khon hai gre karib so oi haiba ma madu sarkar asina state government recommend tawram dai matam de da provision asidai da lak matam da khoi karib so oi haiba state government policy ma declaration ma changi adu regadi thangai sangma madu declare tawga targadi sel tribe harana oi biriba khoi singi sinau sing objection ji soglai leitre haina khoi lobi hai madu dang declare to moi objection ji only this much is the hits adu ri masi khak leitre hai ba targadi objection ji leitre hai bi hai ba adu objection ji singi sinau de leitre simply khoi gi marakta aso sang orami adu tormi hai ba wari juna tara tei leite makha tabiu okay mathang da panodulak sake Azar mesla sege azar bes hajik si Salute Tribe Demand Committee of Manipuna Meetei Salute Tribe decision bagi khongjang sangsin basi akoin thenga jaba 2012 side gi male 2012 side sum tathrak pasina hajik phawa sahi tare mapung phagre haijaba tare si phawta hajik laiba magi mawung si karmaina leibiri hajik si aduga hajik Salute Tribe Demand Committee Manipur gi demand si phangbagi mong di hajik onati udabra haina khanjai swai jaga kari masi gi maru maram sing si kari gi nen khanbi Why? I jage. Tasengna Meitei na scheduled tribe ki status da koi lai gada ni have si 2004 da dagi live house. ID matam du da yam na ti phong gi da ba organize oi da ba organize oi da ba duga I hope di 2004 da la khra ba ni koi gi mayam khana ba hai da ko du live fa ba da gi koi gi 2011-12 sida koi lai su heiraba ahlaman sing matam du da thola ga haitare yamna academically document mayam se puthok dana Meitei na ST gi status ta laigdabani habasi adai dei ne koi lai se yam mapang kan lai se haitare aduga hen kan ba mayak leiba movement namu oigri se di koi 2015 ko 15-16 sidagi achauba mayak leiba movement namu oire 16 da dia choba miyam gi miyoi lak ani ahum hen bana miyam gi choba rally ma koi chat khre admai taw dana sum lak basina 2018 gi koi gi 19 gi haita 19 gi march ki tang ahum da miyam gi ba choba khongchala ma sol koi chat khre
masigi manung da tongan ba khoi gi sit in protest adedi khoi gi discussion public convention adedi khoi tongan ba khoi gi miam ga ihausi gi matang da karino haibase khangmina na bagi movement se khoi sang nai khoi tawraga lakre adubu laibak thibadi tasengna Meitei singi phangbam thokpa legitimate right ni masi phangbam thokpa hak ni Meitei singna magi phangbam thokpa hak se tan bada kanagumba community nadraga kanagumba miyoi amadana masi yet pi yadi masi da disturb tawba yadi haibse khangna miyoi kanglup khrana thawin sin haitare miyoi kanglup khragi thawin sin dagi hojiksi atopa community singsu ko yet ba hore haire adubo akoi kayarak hanna singi ekhoina unadaba leader leitre UNC harasu natragi UNC gi matak ta leiba moi parent body harasu adei somda koki singi harasu any ekhoina ngasi phauda unadana hiram sing matang moi da convince tawdana wari saba se masi almost ID ayamba saru loire haidana ekoi STD sigi site gi ekoi lowi maramdi hauji phauda masi yam phadana honadana live adubu sadalai live of thiridi ekoi Meitei masen marakta haidare ko Meitei masen marakta masi oifam thokti awang ba thakni anemba thakni haibagi podam lai masi de ekoi na hangjaningi di ekoi na hangba yari di kaino haikanda Meitei ga tribal singsiga masin manauni ekoi ga moi ga si hongmin ka minarakpa ekoi ga civilization se seminarakpa hominarakpa isle naun hai isle nauni hairaga isle naun marakta amana tribe oidana leire amana somda general ni tribe HD awang ba thaki anem ba thaki jati ni anem ba thaki kaino ne na somda muktana leire gangbu amana haitare ko adu masida jat onba dongna haibadi aikhoina hujik ST gi demand tor isi Meitei ni ST gi demand tor isi taseng hai kan historical demand amakhni maramdi live geopolitics ki live hong ba onba mayam sin bar mor kan even si Asian highway la ka do ni trans railway la ka do mi haidi Asia gi lepa kuntra ga ni thoi hena masi samnar ga do ni Manipur se achauba akhoi gi business ki hab mo er ga do ni hajari ba la ga do development gi hong ba onba mayam sida tasengna multinational company mayam ma akhoi gi billionaire mayam ma la ga do ri lam yam yonggan ba nungai ba yam na pamba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯅꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯅꯤꯟ ꯑꯟꯕꯥꯅꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯟꯕꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 1,000 ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯟ ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯦꯗꯨꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯗꯨꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯤꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ 10ꯒꯤ 15ꯒꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯖ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯙꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ngakpa aduga yamna nungaitaba thawdo amani maramdi kaigin hoi kanda aikoi masen tasena yaningdaba leiragasu aikoi masel gi marakta masi phaminar kanda masi karmai tawna tawrino masi kana bana karino amang bana karino masi karmai tawsike haidana khanabagi muhota ekta platform da thoktana political party dongna aikoi se sangnaba unaba yadaba Pakistan ga India ga border leinaba dongna ko heta ngangnaba hainaba chainaba heta masi gi opposite akoi se jata ga dore akoi se handaba thakta leise hare अखोइना हंगनी दी सिने सिंग तमगा इसली नाउनी हरगा होय करिगी सिंग द हंथबने साइगा दुइनो नान अखोइगी स्पीकर खरना पन बताय अखोइ सिंगी तमगी कान्ना नुंगसिना होना रिंगाई कान्ना मासिगी मूवमेंट तौदना अखोइ मणिपुरी टेरिटोरी इंटीग्रिटी की कान्ना होना रिंगाई सिदा मैतैना ट्राइबल ओनगे हायरे स्टेटस ता लैगे हायरे अदुदी सिंग तमगा खननबनी थाक कनोननि हायरेबा अदुदी मागी वहाइदुना अखोइदा हाइनिंगि करिनो हाइकांदा चिंगी तमगी इंटीग्रिटी पोरकना होनारे हायरे चिंगबुना ताक हंदबा इवन से डॉक्टर द कनो याउदे मोइदा लायेंग बतली मोइदा लायेंग बकी गान हाय inferior ओय हायबा inferior ओय हायरे अदु ओइदारगदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯏꯐ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁ ꯋꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯃꯔꯛ ꯇꯥꯁꯍꯧꯒꯦ ꯑꯖꯥꯃꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯟꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ 2004 ꯑꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯔ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ 5-10-15 ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯟꯗꯒꯤ ꯕꯥꯕꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗ ꯈꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯝꯕꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯅꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯦ ꯈꯥꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯝꯕꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯣꯁ ꯔꯥꯖꯕꯪꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ STꯗ ꯆꯟꯈꯤꯗꯧꯔꯦ STꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯅꯦꯐꯤꯞꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯐ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯆꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯗꯧꯔꯕꯅꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯦꯛꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ST ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 नंबर 3 दा तामोनसु पनबीगे मैतई की अखोगी लेजरीबा सरुक चामा थोकबगी 90 हेनबना सिंगदा लेगेगा 10% अमक खोगी तंपाक्ता लेहौरिस तंपाक्ता यामना पिकना लेरिबा कम्युनिटी खुदिंगमंगना खुंदारगा लेरिबा हदीदी इंडिया की मी अमन हेक्ता लागा लम लेबा योनबा यारिबा पिकखबा सरुकनी तरा फाना चावदबा मफमसे मसे अखोई कमाइना मसे प्रोटेक्शन तौबा यागदगी मसे कमाइ तौना कलौबा यागदगी हाइबदुगी वखलोंदुदा मसिगी लमसे कन्नबगी दमक्ता तसेना लमसे कन्बगी मरुओइबदुना अखोई मदुनेबा हुमसुबसे अदुना अखोइना ताजनिंगदि कैनो हैकांदा अदुना अखोइना मसिगी हाइबा पोसिदा कनागु मियोइ खरना मियोइसिंगना मणिपुर मैतैना सेडुल ट्राइबकी स्टेटसता लैरगदी चाउखटपा याररोय अदु याररोय जस्ट नहान मीडिया की थोंगदा शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस की मूवमेंट का अतोप कनो नगा फ्रेमवर्क की एग्रीमेंट का कनो तौनगी दौरे सिनगी दौरे गा लाना हाइदी अखोई से पॉलिटिकल पार्टी अमगा वखन भावना सागलगा हेता पंगांग दंगांग पंहुन तो हुनबा अदु यावी मोंगदा हाइदी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी तौरिबा कांगबुसिना चेलिब इसिना अंगौ इसेनबा अदैदी मोइनगा अंगांग बि इसेलगा मोइनगा हेना लाइपाक निंगबा मोइनगा हेना लाइपाक नुंसीबदौना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की चेलिबा मूवमेंट तौरिबा कांगबुसिंगसिनगा हेना लाइपाक योनथोकनबगी लाइपाक योनदना चागदबगी वाखलोनगा पुखतना हाबिरिसे मसी यामना कोइ मैतै मक्ता यामना लाइक जरो मेस अदुगा मखागथन ताजनिंगबसी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर ना हौजी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से फंगनबा संगिलिबा खोंजंगसिगा अतोपा सीएसओ सिना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फंगनबा संगिलिबा खोंजंगसि क्राइदा करी खेनि मसी तसेंगना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ने संगलिसिदी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मतुंगिना अखोगी शेड्यूल लैंड नम ओहेलु हाइबगी प्रोटेक्शन ने अदुगा अतोपा अइना खंजबदा अतोपा कम्युनिटी अतोपा अखोइबु यादबा कांगबुसिंगना सिनतब लंबी अमा थीगदबनी हाइसे सोलोंग मणिपुरदा लान हौरिसे चै निफु हेलबनिको यांखै हेलबनी हौजिबुक थीदिसि करिगिनोसि शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की मूवमेंट से 2012 तक लाए चही 8 मपुंग फारे लंबी थीगदमनी क्या कोई नोब अखोइना लंबी थीरग लैदुइस पुथोकपिरो हौजिकसु लंबी दो पुथोकपिरो शेड्यूल ट्राइब की अखोइना कॉन्स्टिट्यूशन की सेफगार्ड अमा पुथोरिबेसे मसी नतब लंबी अफब लंबी पुथोब ओके नुंगानबदा अखोइ शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी से अखोइ
कहीं तौर सके थुपचन सके क्लोज तौर सके मोगी सपोर्ट तौर सके अदुदी सुंगना नतना मसी नतब लंबी में थी मसी नतब कहीं प्रोविजन मसी नतब तौसी है लंबी थी पुथोरक्तब मीना पुथोरग नमदु मोय याहौदे हाइबगी नुंगनांगिब्रा मोइना पुथोहौदे हाइबगी नुंगनांगिब्रा नतर करिनो हाइदी आर्गुमेंट सुगी कइनो सि लैतब रीजन सु लैतब आर्गुमेंट अमदा हाइदी भामना सारगा पंगाइद हाइबा पंगोद तौबा इवन से इथनोग्राफी रिपोर्ट हाना थागदमनी सोशियो इकोनॉमी सेमगदमनी अखोइन हाइदी गवर्नमेंट थाबिउन हारिसि चाक चाबा हाइबसिदैसिदा हेंजांग जु थोंबा मोरंग सुमेटबा दु हाइगदराम चाक चाबा चाक थोंगो हाइबसिदैसिदा हेंजांग थोंग सु लो यावखरबनी अदुना मोइने हेक पुथोप कांदा लमगी वाफम नतबा तो रिजर्वेशन की करी मयाम है अखोइना ख्वाइदगी प्रायोरिटी लेदी कइनो कांदा लम कन भाइबसिनी अतैदुदी हेंजांग मथेन दोंगबगुंबने बा अतैदुदी सर बस मथंगी राउंड मु लाक्सगे याम नुवाइजे मथंगी याम पुंग लाक्सगे यामो करिगुंबा फुरुप अमना मितई ओरगसु मकोइना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सी फंगनबा असिगुंबा कॉन्स्टिट्यूशन की कनो मखासिदा खोंजंगी चंगसिन मतमदा मणिपुरदा लेरिबा तोंगान तोंगान इथनिक डाइवर्सिटी मयाम कांगलु मयाम सिगी अयाब सि लौब दरकार ओइब्रा अलोइना मणिपुरदा लेरिबा मैतै लोइनमक सिगी मैंडेट से हने लौब दरकार ओइदब्रा कमाइन फबि साइजिगा आई कुमार जे मेदुगी रिप्लाई पी द्रिगे दे आई पॉइंट द रेस तब जके को आई क्लैरिफाई तब जके आई दी biological science tamok me now and I believe in survival of the fittest like Darwin gi theory the survival of fittest se masida I thaja jaba me now and the survival of the fittest is quite a pangan kan bu the fittest na te the most adaptable jeev du ne matamama da Jurassic period ta Tyrannosaurus rex ina dominate to koi loi gre but the humble cockroach has been alive in this world for 350 million years. My ability to adapt now. Now, when we take it higher, we di amna Mapangakalamba nation namani, one of the premier Southeast Asian countries in the nation. But the history now. When independent, when the Tongan learning into the yes, but the soup now. Adu when Indiana take over to 1949 we are a very minor community oire and akoi so strategies home bataiba prithvi da akoi gi ningthoro namagi dynasty amta kuina panmam ta leite kana da adaptable ngam da baine ba the changes circumstances aduna akoi so huji akoi na kamai to survive to ga gi hai ta le Indian constitution gi makha da naklo si leigadam ne ngarang nahan hoigi nada gi meeting tawda Amit Shah la Union Home Minister na hai kiyam na karim to sol loi side leiriba hana leiriba ngaklo piriba lo sing se asi dum chana gani koi to dum khangi da atai jati ST de leibi am de ngaklo du loi le ba ST le howda ba khoi gi de kari lo na ngaklo pir ga do ri ge aduna hit kep ki hoji Romeo Pangriba 6 community ki leiriba kholiba se CD negotiating oibagi strategically hoji declare tawdam neba ke bhesanara ko nomamaga asi impose tawrakane asi hapakane kaino da cape ki opposition je Assam ki valley da upper Assam ki valley se neutralize tawna ba ada akhoi ngak le horani ada ai ki stand very simple nei ai di scheduled caste demand committee ki members na chete I am a supporter I am a sympathizer kaino the land ki issue sida akoina ai Meetei na or anybody na tanu matamda aina ai ki isana pa ahan na chak chage haiba matamda isana pa atomana chak pijaba yaroi haiba si justified oi de ai gi right ama tan bada mi gi right effect oraga di yes ya ba mi gi right effect of de ba kaino da scheduled caste demand committee na scheduled tribe demand committee na hari si job ki reservation education ki reservation de Manipur ki de hana le reservation di hombi ga nu hai ri aduna akoina thabaki yamna munbagi oina ubadudi langani aduga main concern di land ne ba karigino haiba kanda hojik akoi ki ekaram da karorama da Punjab ta pi akoi da sangama da tang da pa la kumari sai ta pesa pai la kanda akoi di Meetei yam nongai pam le lo yan thokine ba hojik su
पैसा पाइबना लमजी लेसल लियो huge tract of land is being bought कनोदा अखोगी रेलवे की लाकदा बखोकदा अदा नहाजे इना सुम थेंगजबदा अखोगी यामना करे हाइनी यामना सिनिकल ओइना अस अखोई रेलवे थिंगने है रेलवे दि चिंगी सिनोंग ने यादे गायना रेलवे थिंगदो दि कनोदा अखोई द मास माइग्रेशन लाकदे से रेलवे ने अखोगी डेथ नेल लाकदो दिसदि ट्रेन सिनेबा economic te kanagani port par poi man handar kane tor kani mad huji gari de mi khra sang pa jiri de bhaw hoi thingam de train de la ka ne kamai thing troi no madu gi ne ba hoi huji ching de tori ngai da khoi power yam lai de tam de kuma kan de we will have the absolute power to stop them moi gi railway thabak se asi de yeng nap ta re ba kum thara ka tor ni hoje khoi gi lainang thada ba se ta pa ga tor ga objection to ho ram na adana objection Meetei na tan bada atai community na akoi friends group khana ne di high ko adu ai khabar daga to theng nei adu da 10% economically weaker section ki reservations Meetei no phangani na palle ba which is absolutely incorrect kana the mother the constitution ki amendment se part of ne 10% is general caste ki ne adu Manipur de hoi 10% economically weaker sections chulo lo mo tam ne ba Sida benefit fangado sidi Bengali ga Nepali ga fangado ne who is a major community at Hindi speaking ga 40,000 30,000 60,000 lady community si home sida ne ba atai di macha masung agta ne minor adu aphoina lobo ya re Manipur University ki da sit lagtre kan sida sida SC jo ST jo OBC jo general jo according to merit ye la e 10% se adu ai gi point di ada ai gi yamna concern we academic concern we beding asai there are no criminal appeal number 11 of 2011 se the Kailas and others versus state of Maharashtra se the para 24 am yaw riba khoi je khoi yellow mi ne khoi claim taw riba but who are the original inhabitants of India se the my para 24 the hang ye judge you know who are the original inhabitants of India at one time was believed that the Dravidians were the original inhabitants. However, this view has been considerably modified subsequently, and now the generally accepted belief is that the original inhabitants of India were the pre-Dravidian aborigines, that is the ancestors of the present tribals or Adivasis, or Adivasis is the bracket manung da Sidal tribe have name. And according yellow me highly defined or what aragadi according claim to river Meetei is yellow me amani because many of the communities in the hills they is according hana la eva according langminaba according hana leram gani aduga अखोइना अखो येलो मीने हाइगा तारगदि सेडुल ट्राइब सि ओइद्रगदि अखो क्लेम तौसि यारक्तबि फिवम लाकदोले अदा रमेश रा हाइ समी अखोइ सि तोंगाना खतोगा लेहौबगि फिवम लेयबा नॉर्थ ईस्ट की सिदै सिदा इवन होजिक से मैम ने हाइनि को अखोइगी despite the reservation for the Tripuri मोकेम सखते is very right ko but reservation di lam de moi lam zile mo at least lam di lai re ba ada economics ki view de di hare kan ba lam se transfer to we yad ga di private investment law na which is also very correct ada private investment laga development to this kan ai no ba ai lam lai tra ba ine lai tra kan se Manipur se the Meetei mo lai tra kan da Manipur se New York to na sakhala kan da kari kan ga to ri ada benefit for whom any activities or action of the government se asidi प्रजागी काननम नेवा आइगी युम यम फजन साबद नते अद हुजि रमेश आइडी यम चुमी सरकार ना मणिपुर की एसटी कमीशन द थाधबसे कानदेव अद अखोइदी तसेंग हारे कांदा मणिपुर दा एथनोग्राफी स्टडीज और सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज द वसे सर्वे से अखोइ मणिपुरी मजामक तो हनिंग देव बिकॉज़ anyone who did it will be deemed to be biased one or the other अखोइदी मपानगी very reputed institution unbiased होइबो कैनो द we are very confident that होजिकी लेरिबो current situation सिदि any अखोइ academician reputed academician am तो कांसिदा economic survey तो वो कांदा सो अखोइ जे marginalized ने दम हाइरकनी नान अदगी ethnographic studies तो कांदा सो अखोइ जे कास्ट primitive scheduled tribe ता चनगनी हाइबसी लैगने अदना अखोइना सरकार तो विगदबदी मेन थिंग दी सरकार की डिले तौबा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯊꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯥꯇꯤꯔꯥꯖꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯨꯜꯁ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯦꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯞꯁꯔꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯕꯨꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯟꯕ ꯗꯤꯁꯥꯏꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯁꯥꯏꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯧꯖꯩꯑꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯖꯒꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯎꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯌꯧꯅꯉꯥꯏ ꯌꯥꯁꯟꯅꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯎꯍꯟꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯩ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯣꯃꯦꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯎꯅꯔꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯕ NGOꯁꯤꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯎꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯉꯒꯁꯨ wari sadana pa avoid to bodo na yam ba khoi thengna je ba aduna khoi approachable oraktabani na government akhoi sina haije maramdi akhoi to ideas the yaning da ba basic objectives the yaning da ba myam se basic representative or my spokesperson bo arsu khra prominent office leram gani government must be knowing fully well kana no loin khamu atani fadan invite to biro akhoi gi side ta gisu akhoi gi sympathizer as well as akhoi isagi office bearers and leisure ado akhoi su yaujarage akhoi ani si marak da debate amari sinbi udana ko haijabane ba tobasu tobado madu ka mate ke bo ahiba ko kanomana moderation to bi batai sam na ko ani unara me har gaya ta ko machen tawna banata ba madai da mi bi common sense ni kar mai ko na argue tawjari ba porasina ngam jabatar ba ko gi ko ngang explanation jeida ngam da ba sti pakum pir pata loire aina ngam hair ga aina ngam dihari apon te ba ngang na ba da akun argue to na ba reason by reason pirak mai sei da kana ngam me sam khang jaba pon kana sum ge che adu achum badu oiraga di kar ba khoina land na khoi sino pakum pi ba ngam da ba justify to ba ngam da ba oiraga di akhoi di ma ji tu edana adu ga akhoi gi haijeri ba akhoi gi explanation me amasdei da refute to bi ba ngam da ba targa di yadi habadu gi argument phajal pi bi ba targa di akhoi is yamina ba tai ba to that extent akhoi prepare oi je ba aduna akhoi government gi level jo haije bani adumba organize to birga di yam phagani adubu kadibam to matam da 100% ya ba isi kasu ya di ba kasu 100% ya ba amata leite aduna masidai da government pulse asi phau bi batai haidi administration gi acumen masi akhoi masi khan lebi batai ba haidi miyam asigi thai sangba pulse asi kai no si feel to biraga but the government should take a decision kari lo do adu di masi asagi akhoi ibu ramesh na hai ki ba government asi akhoi gi political will jau da bai do oire ba swam kan ba jo haining di ba khoi di madi akhoi unstable be sarkar ma pamde fajal stable warkan da akhoi gi maitai gi damakta sigubari ko ni tha gi na ba adiki socio economic akhoi samka ta pi re sida socio economic survey report adigi akhoi gi ethnographic report abisi in advance hama akhoi gum community ma leraga akhoi ethnography liti chibu
asi yamna taban wai to wan heba we are an ethnic community clear cut ni we are an indigenous community sigba ethnic community small 10 11 lakh ta leba community ama bharat te hingi bane heba madugumba adamba community amagi damakta ethnography leiti heba sibu se mina taba yaba pona te heba aduna asle ta se isam jam mayam kanna nahan pa amna haibi hi khwaidi maru ebidi mase moje maram chadi hai maram di primitiveness ka hai hibu lari hiba mayam sina mi criteria pire idu lan hai de kramai tawni primitiveness ti hai di heba nahan su ai tajak reba primitiveness hai de mase the indication of primitive traits hai bene primitiveness hai basiga indication of primitive traits hai ba ani anga ko phana khena ba wahan thokne ba amadi akhoi gi ari ba loncha sajat tugi khudam changdam lei ba hai bene ba amadi primitive ne pura chakhud ba hai bene ba adugi mi gi criteria government india lay down to riba su primitiveness hai bene ba indication of primitive traits hai bene ba adu akhoi di primitive traits sina measure oina ngangre e ba khoje asagi atai di yena dre distinct culture lei have du ya lo yanare are akhoi bhar asi da community at large hai basi bhar ki manung da compare to banatro akhoi ne tawjari bisa akhoi ne self tribe demand to basi manipur da lei minari ba akhoi isin now sing atai community sing na ba moi ki kaina na ba to banati ba moi ki compete to ngi hai banati ba akhoi ki competition di bhar asigi the rest of india akhoi maitai nataba atopa leriba chaw chaw community me amsika compete to ge hai bane ba for that we need a constitutional provision protection akhoi gi reservation mafam la ju jote akhoi gi lamje akhoi singi sinau singna maitai na tajari ba joi zara anywhere mo ta ba kana gi objection no magar akhoi mase loina self tribe we minaba target they can settle anywhere sino restriction kasu leite ba taisu mapan da gi lakpa akhoi gi kangbu nataba hai tare madu de akhoi restriction to honing hai adu restriction du lakna bo hona ba bharat ki leba fundamental rights amne it's a fundamental rights abrogate to ba irrelevant change to ba abnate ba article 19 gi 5 hai ba provision to ribsi madu fundamental rights ta self tribe khakta ki protection pin na ba state na restriction free movement free settlement to ba hai ba fundamental rights nga to bu restrict to ba ya have a provision si khakta ne ba under this provision si batang ne ba ngasai 5th schedule 6th schedule ga na provide to rese adu simat ngai ba se da karma do state government na khangna kari gi thabi to no ha bi questionable jam oye ba adu aina mo ha bi ya da ba amano ha bi ya ba sum tor ga di sarkar si di bera le de na ko adu na akhoi di thabi u hai ja bani adu majority ki pulse tu khangbiu khangdra serbian to rusi yaina ke su kai sarkar to si am hai bi hai hai batare za du bo tentak na mukhang ge lengi se ji sarkar ge matang pan bila podu da sarkar yog de be de yananta ba yana ba sing se punjan na ba gi platform room di sindi be ya da kamai to misi matang akhoi di sala ude ge hai me uju nazarin ni yam phun jab ne ba satana khotna una ba da ma du kon khana ji hai bu gumba ke sum to bi wa ne udi guna na phon ri yam phone yam sa khoi bu yam chalab jan okay matai jo zaro mes lag se ke zaro mes sai si schedule tribe list da meite metation san gar matung da or pa ba phaba sing du gi mata nang ata haibi bara na mani khanjai hai tare adu karimba amma sigum mama lai tara sallaga kan da kari kana bu lai ga de kari o jaga de du de sai jare oh matak da ne na de khoi yaw matak bada matak da nei jare ta seng na hai kan da maitai gi schedule tribe ki status ta la akan da oi change la oi hai bu din na ti la gani ta seng na hai kan da khoi da identity crisis sam lai ri se khoi gi masen gi marak ta identity crisis sam lai se masi karigumba if maitai na SC की लिस्ट चंदार गदी आइडेंटिटी क्राइसिस से कोई सॉल्व तो दुइने को कोई मसेन की कइनो द लेरिस अदुना तसेंगना ST की लिस्ट अखोइना चल्लब कांदा तसेंगना इकोनॉमिकली को अदुगा अतै ते हिरम कयामदा अखोइदा मदुदा चेंज लाकने अखोइदा मदुगी बेनिफिट हाइदि खुदम होइना हरे कांदा serum narum tawdana ngangi tawdana laiba umoro pambidu akoina phajana fertilizer har se hapa kanda yamna mapung marei phana phagalakpadu papung marei phana aikogi haugalakpadu adumai tawdana aikogi maitai gi laiba talent maitai gi laiba haisingba hotnaba sidi kaigumba sedun tribe status sigi
provision aduga masigi facilities se khaitang akhoi da touch tau gi bam tam da theng gi bam tam da akhoi se barang kap khidaba hai tare ko hai di just akhoi da hujik tasengna yam kan hotna jaruraga su se tasengna India gi population se crore chamaga kuntra su rani haidana hogi August ki August tha da August ki tang kuntra haidi 2018 gi August phawbu gi manungda crore kuntra mu oirani hai chamaga kuntra mu oirani hai se statistics kamuna nei na da yawgrabne India gi crore chamaga kuntra gi manungda maitei se sumna da gi lakh tara ni thoi khakta ne basida leibisi sidai sida aikoina competition to bukanda just ai sidai sida paning bam khak lejai kaino hai kanda 90 gi matungda aikoina OBC la akanda aikoi da hana leramba social status aduga aikoi da hana leramba aikoi gi lai su honna bagi aduga maduda mayam ga compete tawning bagi tawna bagi maduda leramba haining baduga madug mamang da leramba haining baduga 90 gi matungda aikoi gi maiteina OBC gi status lakpa kanda leiriba haining bagi anigi kaino simta sang olagi yengbiyo 90 gi matung dei ne ba koina growth am lais mani economically aduga tai hiram khudi makta ID OBC haiba pikraba magi provision pikraba kaino sida khudung saba khra sidai sida khoi gi yam chauna ohong lai ne aduga hairiba OBC da duk chauna ohong lai ga ST gi status se la kan da di automatically sidi akoi di auto oina zakradam neba kanagum khrna pau thoga haiba yawi pau thokpa yawe ba as haininga roi suninga roi nomninga roi madudi bhamna saba pangai haijan bagwane bhamna saba sidi akoi gi mami tangba mana akoi gi samu mana samu da nalaga mama kaino da mana da nalaga yangkuk ni thalang ni haibado adu ne ba saraga wasi ngangwi gano logically akoi gi reason leina argument si tawde si to boya ina si tawde si lakani sumai lakani si ladi akoi kamai to boya ge se madugi argument se reason laina argument se bibio aduna tana bhapna saraga maitai se honinga oi talakani chinga tam ani se khatnarakani ka haidna ai matia se da saigi India government se the political affiliation gi banatana moina karigumbada aikoi maitai da scheduled tribe ki status se pinning daba lakpasu yai maramdi akoina karamba ST ge ordi bharat sida akoina tawgadaba sign tawgadaba si scheduled tribe oidriba si bauda every field akoi sign tawkla ineba maide da basina ge ST orga di karmai torga mafam gudi mutta moi population masa oijar sumoin hekta superset tawdan lakhra ge kam tawdu ge haibagi akiba bawbada bharat sarkar lakpi yaiba on that ground akoi ST je phangdab su yaiba Rakoina Koisrida Tapa what Hadriba Tabo Hadrib, the comment of Dribna, Canaba Yogdrim Nevadadi. Canaba Yogdana, other government of Indiana, Quidity Duni, Smaito Dana, Masikana Yanaba, recommendation, Tahalo State na, standard recommendation Hadri Adre, Adikiti Madu, Tangish Bakwagi, Registrar General na, Yegaga, Adigi, Sultribe Kanuna. Commissioner Yakanda India government Madu Parliament Pokatabni Hydra instruction period never. Madu I quit the new procedure my Pirapu Wadri as by Queen ST Workanda Bharat Takari oh Malakadagi. Maitaina Kari roller Kadagi have say Kanambi area Kradadi Yam Namasi Kalam Guni have ID single Jeva. Aduki Matandi Matamda I quit sin out sing Adom the young but or be aduga koi Bharata masi antokpa jati ma tholena hai hidra haibagi aki bujo kuba haibi kuba aduna ai jam to lotion je kuba ji nokpu mo ne ba aduna aina lotion jani hai jani ngi dikaino hai kanda ai koi sidai sida tasengna ai koi da yamna contradict tawba ai koi da yamna bhamna saraga pangai da haibase si ST gi movement si cape kumba adedi integrity ki movement gumba ILP ki ho gumba de hek pharakta iga haidana miyam da lan indication tawba lan provoke tawba sigumba waga si yam hairi timing chadi hai timing chadi na just ong to ai khoi paminer ga ong to yengse cape ki yahuda scheduled tribe demand committee gi side coordinating body hai na lei si lup kun mari nga kun thane coordinating body da lup mari manga moi mari manga na tawba lup ani hum na tawba moi mari manga na tawba ga haidana pauthu iba tasengna scheduled tribe demand committee ki coordinating body gi leiba lup kun mari manga kun thra sina support tawraga hoji tawri bane
नत्रदम मानी मानी तौरीब इहो सिदा तसेंगना केप कुंबा करिगुंबा लाकपा कांदा जस्ट ममांगी कोई केप की इहो कान्ना तौबा कांदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की मूवमेंट से तौनी हाइदन लाथोगा केप की लेबदुना चोंधरगा से जनवरी की तांग मापन सिदा आदा पुथोकनी है ना तौरमगा पुथोखिदबदुदगी अदुदा केप की इरांग से लोइसिंग्रकांदा अदुगी ममांगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की इरांग मणिपुर यूनिवर्सिटी की इरांग दुदा अखोई सिदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की अचौब सपोर्टर ओरिबा अंगांग अमगी गाड़ी मूवमेंट तब कांदा गवर्नर की मनाक मूवमेंट तब कांदा गाड़ी तताना समीमनेब हाइदी लेबाक की अचौब मूवमेंट सिंगसिदा अचौ चावना सरू यार कांबो मखत अजर खितंग टेंशन बियो आई टेंशन जगे अदुना आईएलपी की इहो नत्रग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इहो सिगुम लेबाक की ओबी इहो सिंगसिदा तसेंगना अखोई की कइनो से केप का से याउद्रबदौना अदे सेंट्रल डिमांड कमिटी की कांबू से याउद्रबदौना का हाबिबसे मसी हम लाइबक थीबा अमखकनेबा तसेंगना हाई कांदा केप हाइदना हौजिक लेरिबदुगी मैन पैक अन सेमिसे इम्फाल होटल द सेंबा कांदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी से पार्टिसिपेट तौरिने मेंबर ओरिने अदुगी मतुंगदा मैन पैक से सेमा कांदा केप की हौजिक तौरा कांदा मदुगी लीड तौरिबा लीडिंग रोल लौदना तसेंगना याम मरुइबा रोल लौसी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की सपोर्टर ग्रुप की मियोइसिंगने अदुगी मतुंगदा नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट की ओइबा अपुन प्लेटफॉर्म सेमे नेफी कइनो हाइदना नेफी की हौजिक प्रेसिडेंट ओबिरिबा यामना मरुइबा रोल लौरिबसी अखोई शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की सपोर्टर टीम ने सिदा क्रमाई तौदना अदे अखोई निंगथौ मसामक सिदा क्रमाई तौदना अखोई सि आइदी हारिबि इहोसिन नाथैना बोनै हारिस करिनो सिनि अखोइना हाइजनिंगिदि तसेंना हाइ कांदा हारिबि इहोसि मणिपुरगी तौरैबा इहो मयाम तौरैबा इवन स्टिल हौजिक फाउदा केप हाइबसे तसेंना हेरिकोल हाइदना लेरिसिना 2016 द इंडिया की आनोइना इंडिया द केप से चनब यारोय मसी चनरगदि अखोई इंडिजिनस पीपल सिंग से मुटखरनी मांगखरनी से 2016 द एप्लीकेशन तौदना सेमिनार से गेस्ट हाउस सेमिनार तौदना प्राइम मिनिस्टर चे थारिने चे थादना अदुमाइना खनदना केप की मयाम अमा याव लैपा की अरुबा हाइदि आईएलपी की गासे कन्वेनर ओदे हारिना सिगुम्बा मयाम से चेंदना चोंगदना लैपा की दमकता सरू यादना लापसे अखोई से यावदबदौना हाइदि पार्टिसिपेट तौदबदौना हाइबिबा अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मरकता अखोई मसेंगे लेनगदब अंडरस्टैंडिंग अखोई मसेंगे लेनगदब अखोई इकाई खुमनबदुगी वांगमदा हेक्ता शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी से लाना पाउथोक्तना लैपाक योनबा नत्रगना मसी इहो हेक्ता मौंग तादना संसनबा मतम मफम मतम नाइदबनी का हाइदना पाउथोक्पसे मसी तौबिगनु लैपाक नुसिबाइसे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी के लेबिरिबा मिसिदसु मणिपुर काइना बहोनबा नत्रग मणिपुर मांगना बहोनबा नत्र मणिपुर मुटखिबदा मदुगी दमकता चोंथोक्सरिबा मदुगी दमकता लाउजरिबा मदुगी दमकता थवाई थारसु थाजगेना लैबा कांगबुने मसीगी सब्जेक्ट वांगांबियुसिन यामुंग लाक्सरके आयong matam sila silaktra haitare tanja sida sarkar ki site ki mase expert committee gu sem ga tarbiu me am review ga toroka mase lako pasi darkar oi da rayam karmain khani expert committee ka kare ab darkar riti hai akhoi ki nationally recognized wo oza all institution am da setlaga ethnographic study am tabiyo Meetei ki socio economic survey am tabiyo हारेगा पैसा कर पीरियड हो रहे हैं मैं रिसर्च स्कॉलर मरी मंगा नेक कनी अगर कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी और whoever मणिपुर की एक्सपर्ट कोई फार्म रहे वो कहना था he will be माजे बायस वाले तो भाई भी रहने हैं तो कमेंट हो रहे हैं माजे ऐसे एसटी दिमाना तो उन्हें याद ने इखल है याद ही है रहने अगर तो एसटी दिमाने तो टांग they are not fit to be included in the ST हाई भी रहे तो नहीं आ रहे हैं अदोगा लाइर बगी ददी अखोई इंडिया दा पर कैपिटा इनकम दा मणिपुर से मुंबई दी थिक लगता होम सुने बिहार यूपी मणिपुर ने बा अखोई की पर कैपिटा इनकम से अबाउट 62000 को 1718 दा ऑल इंडिया की दवा 1,20,000 मुक्सी लई गरम ने अगर इकोनॉमिक की ददी यस सिदे सिदा पैसा पाइबा गाड़ी अचौबो तोंबा खरा उरगा अंदा मैते याम नुवाय हैना हाइबने बा खुंगंग में चटपियो अखोई की सरकार ने प्लानिंग तौबदा सेंसस ते यावेना अखोई एवरेज लैंड होल्डिंग से 1.14 हेक्टेयर्स 1 हेक्टेयर ते प्लान तौनेबा स्कॉलर अमा खंगना विष्णुपुर की खुन कुमुरी की कुमगा से लगा तब कान अखोई संगम दिगे होल्डिंग से लेतरे न संगम ना सिंगल क्रॉप तौर का कमाई सस्टेन तौदोना अखोई की सरकार की सी करी हाइनी
सरकार से मल्टी फैसेटेड ने एवरी एस्पेक्ट हमारे थबक तौने अदो डिमांड से अमन लाकनी अखोगी डिमांड से ये थोपे महत्व सॉल्व तौनो खोनगदम ने अदगी प्रॉब्लम से देयर इज अ प्रॉब्लम है बजे खंगद्रि गई प्रॉब्लम से सॉल्व तौसे यारो द प्रॉब्लम एसटी की खंगदे केएफ की खंगदे केम केम तौरो है बजे लेनरी में लोई पाबिरा ब्रा have they ever analyze it adagi ST ki is on fai phati has have they ever done an analysis tau dia ba kano da I use bureaucracy te lera mani how many of our colleagues koi report sing larik se pa gaya akhoi angau khara da ne akhoi larik akhoi ji misfit wala lera mani ba akhoi khara da ne ba akhoi larik pa da study to na academically तौदरा मणिपुर यूनिवर्सिटी से चलकर पेपर प्रेजेंट तौदरा खोता तौजरीब अखोई वेरी फ्यू ने अयामदि पाद्रे अदुना अखोई की पॉलिटिकल लीडरशिप ना खंगबाई जुदे उइथोकते पॉलिटिकल लीडरशिप दे एडवाइस पिगदर मी से कॉम्पिटेंट वरक्तरे पीपल विल गी सिगी अखोई की ऑनरेबल सीएम ने हाइरे को अखोई कौरे खोले अदुगी डिस्कशन तौनी है ना अद करी इशू नो डिस्कस तौदे से कने मी ने ममांगी बिल तौबे दे ऑब्जेक्शन तौर इब वनी यारेक्ट्री बदो पुथोकते बा केएफ की मणिपुर पीपल बिल ला का से 2017 दे रब चिठी से हाने मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल 2015 से दे सीसी यारेक्ते अदुना मसी यारेक्तबो पोर्शन सिंग से मसी दि सिमदोग थाजी ने सोय हाइदे अदुना वेरी क्लियर मैनिफेस्ट अम लैय अखोगी ट्रुथ सिंगांग दबगे मतम की होग चला का से समाव आदा तौरगा अखोगी फेविकोल लक्षलगा मेलगा चखिबगी अम लैयबा अदो अखोइदी मणिपुर द पोकपनी मणिपुर सिगदमनी आइगी इसाजे मणिपुर पोकपनी मणिपुर सिगदमनी अखोइदी कंसर्न वयबा अखोइदी पैसा पाइबा मी नते अखोइ मणिपुर द इरांग तौरगा अखोइगी दिल्ली द करी द चेन मी नते चेन जेलोय अदो पैसा पाइबा सिंग करोड़पति सिंग चिंगिने बा मणिपुर इरांग तौर कांदा अदो याम अनफॉर्चुनेट ओइबसे अखोइगी दा गवर्नेंस से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई होजी की सरकार देम तो नते गवर्नेंस से सम इरोड सम तौर पने अदो इरोड सम तौर पर सिदे सिदा भावना सारे के लोगो डिसीजन गाक तो ओइसला नॉट बेस्ड ऑन एनालिसिस रियलिटी फैक्चुअल डेटा अदो सरकार की दे अखोइना अपील तो जगदबदी competent agency ama outside ki da thabiyo ethnographic study da wasiga socio economic survey ke thabiyo manipur de leriba akoi gi singsidi thabi gano moi competent oi di haiba na chete but they will be seen to be biased oi Meetei ma samna tawraga yai na thagala ka ema Meetei yoning tong ne har kane aduna unbiased roiba ada some akoina some taje ko manipur yonse to kholo haina ko yamna akoi cynical oina ga haiba do akoi jo laik da be imni manipur yonse lai bo ja mayam siga akoi equally akoi qualified gorimni akoi di yam chok thong na haije ge akoi ne PhD to kan akoi di lugro subject biochemistry 3.5 years akoi PhD complete or in while here many have taken 12 years 8 years other we know their caliber ko other sida yam no phunadra personally phunadra kaido Manipur ki interest khan bi yo please think only about Manipur not your personal okay yam nungai de yam bong matal phil lai chalak tre losil lapos de tak na hoza diras tagi magitang kana thomsake akhui gi haji constitutional safeguard si phangnab gi damakta scheduled tribe demand committee na Meetei scheduled tribe list salhan bagi khongjang si nataba atopa constitutional safeguard phangba yaba lambi di lai bidabra adu laibiti haragana atopa CSO singna constitutional safeguard phangnaba sankhiliba khongjang sidi ari mani habi ga doira swaina thamjage suppose kwaidagi akoi constitutional safeguard ta akoina movement ama tori si inner line permit habisi inner line permit habisi ga scheduled tribe oiba gi ani se thaisana amaga complementary oiba opposite oiba po na te haba aduna inner line permit si am important oi adubu akoi gi scheduled tribe oir kan akoi land gi secure to ga ba constitution safeguard tamur oina akoi hai je akoi land gi ne haba land gi safeguard to ba habisi da already provision ama leijadana bharat ki constitution provide to leijaba sai da
अखोई मैम ने यानरबा जस्टिफाइड ओइरबा क्राइटेरिया फुलफिल तौरेन खलगदी मसे थिंबिनिंगाय लई पोंतेबा ओनली अखोई मसेन यानदबदगी गवर्नमेंट रिकमेंड तौदबगी वादनेबा अदुना अखोई गिसिना ख्वाइदगी हेना फै हैबदी अखोई खंजबनिना अखोई डिमांड तौजरिबनी दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव अखोई गिदी मैतई गी सर्वाइवल गी दमकता लैंड सिक्योर तौनबददी सिदगी हेनबा लैतियन खंजरिबनेबा मरदी मदगी प्रोविजन इन डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैरबनेबा 5th schedule 6th schedule adigi schedule area have loin provide tawdna larik ta yawdna ready me ta leirabneba madu yare ngasi yare haiba khaktaneba amma atai dudi madu amna tedious process amada sanction la pai ngasi bok sanction la isina sanction laktana uncertain where isneba okay maski damsu so mi amna kanna ihoba hogdana namdana ohin gargadi yam phai madi ST area su oiba adi ILP su lakpa very good adu edi koi process oi durim ne haba adu mai tawdana akhoi gi sigi alternative ti leite ne laujai akhoi ngasi thija bhawda thik kana ko na hai laisoi ba kamuna len gi mata da Himachal Pradesh kai ba ta greba masi sugo yogda ba pone ba Himachal Pradesh ke alternative akhoi da leite simply agriculturist singda len kramai tawna transfer to ba yabage in the interest of their socio-economy agrarian kanoma socio-economy laborina agriculturist kar mai tawna len pi ba yai atopada yadi hai ba provision kara moi gi da rogi section 118 8 ba pura bani mase pamandana and Himachal Pradesh ki tenancy and the land reforms act habis to yogju bani heba akhoi ju par heba do khoi si alternative question natte heba kana omna madu alternative be no never it is never alternative to the being a self tribe ki demand se mari le ar mase supreme oi ba khoi gi di masina mahele laujai aduga to pa lairiba demand mayam ki tarsisu afaba ngaktani tayusung ST bu replace of the suya yaru have sama yam nungai je amabu also za koi lamjam se hingminari bu khudi mak sil naw ngaktani koi se amatani have se minda koi da phawjai hai tare ado yam nungai je ngasi sinna matam kai thu pudana ngasi ki discuss naw lembere panelists ahum amukan thap da phong duksari len Istv ki discuss naw ngasi ki damati matang asida tension jari miyang thabiri ba mayapun mapuso amukana khurumjari